سلاورێزە گۆهدار و شۆپینەرم بوو یێرەفێم بەشێ هەفەڤینیژە گوڵاواسە بەهەیەمێ بدن دەست پێکردن مژارەمەژێمێ لەسەر لە دارخستنا پێشنگەها پرتوکان یا لە ئەلمانیایەک و دێ وەرە لە دارخستن ئەمە هەیە لەسەر vê مژارەیە باخەvin بۆ زێدەتر ئاگاهیان کاکی vê pêşingehê birêve dibe û dîrokal darxistina wê û li ku derê li dar dikeve em ê bi birêsa Şêrzad Besrawî rêveberiya Weşanxaneya Avayê têkiliyê bikin diriya telîfonê re jî niha li gel me ye. Roj baş. Roj baş Hemalî. Roj baş, em dixwazin destpêkê behsa pêşengeha bikin ya pirtûkan dê li ku derê li dar bikeve dîrokal darketina wê û mebest û peyama we jê çi ye? Serî de û pêşengeh dixwe salan par bû li gelek bajar û bajarokên Ewropayê. Îsal vedora wê dituwaye wê destpêkê em ê li axin dikin. Di sehê vê mehê de roja şemî peyam jê ku em karibin pirtûk nav destê xûnaran em xwe bigihînin wana hinekî Ewropa bajarê gelekî mezin û dûrî hevin yanî bajarekî çê bikî ew zehmetî heye ku yek were beşdar bibe ji bo wekî em bêhterî bajarekî çê bikin par sêze bajara me çêkir bajar û paytextên Ewropa. îsal me dest pê kir bi axin roja şemiyê roja piştî doxwe me û her wiha berdewam e heta dawiya meha kî vê pêşengehê salane birêve dibe û ji kîjan salê de we dest pê kiriye ku hûn li dar dixînin? وەک پێشەنگەه par me dest pê kiriye di 2021 tenê Weşanxana Ava birêva dibe carna alîkarî bi komeleyên Kurdî ya navendên Kurdî li Ewropaya re têkilî çê dibin ji bo ewne cih ji me re dibînin û em jî kar li derê dar dixin. Taniha tenê Weşanxana Ava kar birêva dibe kes nebûye hevkar e me re dibe warî de yanî. Başa ew kesên ku tevlî dibin gelo çapxane ne weşanxane ne yan tenê nivîskar berhemên xwe pêşkêş dikin yan nîşan didin de pêşengehê de? Dizanî xwe mirov nikare navlê bike pêşengeh wek pêşengehê pirtûkanê ku dunyayê wan dinasin yanî weşanxane û tezgehên girêdayî bi weşangeriyê de beşdar dibin. Na tenê pêşengeh ji çapên Avaya re tenê di berhemên Avaya re me. Hejmara îsal hejmara pirtûkên ku li vê pêşengehê çi qasin taybetiye Kurdî jî heger hûn bînin ser ziwan? Îsal navnîşanên ku wê bên pêşkêşkirin nod û sê navnîşanin ji wana 61 bi Kurdî ne û 32 bi Erebî ne. Çend rojan ev pêşengeh berdewam dike? Li axinê tenê roja şemiyê ye pişt wê roja din dîsa bajarekî din li Almanê li bajarê Bochum me her bajarekî rojekê. We gotiye ji xwe bibêjin pêşengehê wê geftûgo yan xwendinên wêjeyî hebin heger hûn behsa vê xalê ji me re bikin mêvanên ku we vexwendin kiriya we vexwendî van xwendinan kiriye bêhtirî xwe ew mijarên ku wê bêne gengeşekirin çi ne? Di roja şemiyê bixwe sê mêvanin mamosta Helîm Yusuf e romanivîs û çîroknivîs e û mamosta Mehmûd Badilî ye helbestvan e û mamosta Rêzan Eysa o jî romanivîs e bi zimanê Erebî dinivîsîne. Mijarê ku bên nîqaşkirin helbesta nûjen e romana Kurdî ye romana Kurdî bi zimanê Erebî ye sê mijarin. Îcar li her bajarekî jî mîvana din yani ne aynî wan mîvanan wê li hemû bajaran hazir bine her bajarekî hinek min nivîskar e din û tevayî jî nivîskarê avan e ku kesên kirine û wê
نقاشا وجهي ببيت في مجاري وجهي دا وهم جوي برهم الوضورنا يمزكن وانا برهم يمزكن نجبو كزن حاضرة. باشه. حتى چقاسی هند بینن گرینگن لدار خصنا مینا وان پیشنگاهان تایبت لألمانيا و باجارين وكيدن. گرینگی اوید کداز مینه گرینگی اوید دواره دا ایا که پرتوکاد گینی نو دست خونر نوکی کتب کارگوی یک پرتوکیا بخواد ریا کارگوی آن شحمه تجارة بشینی و زحمته هیا و یک ایدوان گرینگی اوید و نویسکار و خونران درو برود وان دگینی هفدو یعنی او تیکیلیا رو برود به او نقاشهانه رو برود به او یا حردو خارانا یا مرقانه بیجه بالکش و کار اولو ده لأوروبا تایبت. بله. آستا پشداری هون چاوات بینن آستا آمده بونا میوانن هنگر هون جمر ببیجن؟ بزانه ویاجی لگوری هر باجاره کی و بشدار بون به یعنی هجمار خواه جهف جدانا یعنی وقتی برو کاری که الپایتخت که بجن نمونه برلین جداتری کتل آخن بکی وقت پایتخت جداتری باجاره کی تل باجارو که بکی جداتر باجر یعنی تواهی کاری که چاندیل اروپا دار که ست کس حاضر به بارم نهندکه یعنی گله کی باشه لگوری ملت میل اروپا نه هر کسی که اروپا دمینه خمخور خواندن یا خمخور زمان و وجه یعنی هر کسی که بجن اهتمامات خو جهدو جدانه لب تواهی باشن یعنی وکی ممکن گفت 305 دست کسی حاضر ده ویجارب صبح حطائر خاره یعنی این دهندر دا دست کس ندیدن یعنی خلق تودشه تواهی سر هفته که جاره دیگه 500 کسیجی باشه. با سالن بیم ببیجن دخوازن چه گوهرتنان دوی پیشنگه هده چه بکن گلو هجمارا نویسکاران یان ببیجن پرتوکان زیده بکن هون چه ده فکرن؟ بجبو سال بین ها هولدان هی دیساج آوا داکو ای سال وکی هفته که ویجهی فستیوال به لأوروپا بیل دارخستن لباجاره کی تنه به ناوندی به و میوان و کسان حاضر هر داره هندر فستیوال دا عینی وکی کو یک خوبان چه بوی هم پیشنگاه پرتوگاه هبه هم پیشبرکن ویجهی هبه هم نقاش و گفتگو پانل گریدای بزمان و ویجهی هبه لسر کار دبه اگر ای سال درفت نبنینا بخت نمینه و سالا به هلبت و کاری که ولول بیا ایجار و کار هفدش به یعنی بهتری باشن خانه که بهتری دزگه که کوی کاری که لأوروپا و تیگه باشتار بنا گلک سپاس برز شرزاد ده هون دخوازن تشتاکی داویه ده ببیجن فرمو گلک سپاس جبوه کارمند و بینرن بویر بمینه دخوشیه ده شرزاد بسراوی رو بریا وشان خانه آوائه سپاس بوان آگاهیان گهدار و شو بینرن ما بمینه دخوشیه ده لپشتی وی ناوره بردوامن ده خلق خواه گلاف سبهیده